Ukui wa nduthi ukoretwo ukigariura na njira itiganite na mahinda kwa mahinda uragia uthio mweru na aria mari kuo hihi tio mekuo muthi na aria mari kuo hihi tio magakorwo kuo. Hakuheho mwaka uthio wa ruhonge rwa ukui wa nduthi uracenjia na mituki kumana na nduthi iria iragurwo o mweri na aria marayukia wira uyu, undu uria urehete muhatikano munene thoko-ini iria iraguciriria andu akuru na ethi. No rita riri uge wa andu ethi ni uroneka gukira wa aria makurire wira-ini uyu na kaingi ciringi ihenagiria mwena wao. Maundu ma gukua na nduthi riu mathiete macenjetie tondu una gatuthi keru kagemie urakua tubiki twa cukuru cukuru cia bingwa nä tå na mbia tio tå gemetie nduthi å korwa stage nä må biki na må thuria bau stage ate må gemi nduthi wao nwe å kå thiå må tige bau. Wakati nilipoingia kwa hii sekta actually sikuwa napata customer kama sasa, kwa sababu nilikuwa mgeni kwa hii sekta ya bonda bonda. Alafu kikaka wanaona wewe unajua kuendesha, alafu anakuambia ni bebe. Uko na lika lya wase na lika lya vijana. Tondo wase kindu kia mbere wasema kuaga asea mangi ogu. Tondo kiona mzee ayo kuwa kama biki ati akera ati anga kaende. Anaona hiyo mzee akona pikipiki mzee na ina mandoido. Anasema sasa hebu hiyo ikae, hebu nisukue kijana. Customer wengi wanaangalia hata macho wakaona huyu ni butangi wa bangi, wakaona hapana huyu. Ama mwingine vile anaenda akaona huyu aendi na njia nzuri, akaona tafadhali nikabebe yule msee, ndiye anajua vile anafanya. Aria makurire wira-ini uyu marauga imwana ni ciayukirie thoko yao, ona gutuika o muthia ri ndereba uria endaga mukue ndeto iria maheaga mwihoko na gutuma mature ruhonge-ini ruru marukenereire. Ithuĩ tuguaga andũ aya wase to andũ aya wase wakuaga andũ aingi ona andũ aya mangi vijana tondu andũ aingi mendaga pole ana kama thia gacibindi o cionde na mwathuri ni mathia makinya mbure kiwega o mathikiririe rwimbo tondu ona irona rwimbo ene karito tagaka kamwe ni 300 rito kacora koguo no nogemetie 10,000 na muthuri arona uno agurire kaua bataraisa ndaegemithia. Wanabeba ni hao vijana, lakini wengine wanakataa, wanabeba ni wase, kwa sababu wala vijana vile wanaenda mbio kama watu wanashindana. Kuringana na jeshi ino ya nduthi ireheka gitio kia mwanya thitĩji-inĩ cia nduthi irauga gutire hindi ungimaringithania na aria thakame yao iri uhiu. Aya kaingi mahingaga wira tene kumana na itumi itiganite ta heho na gwata mahinda ma kwaranĩria na family ciao. Kama mimi sifanyi kazi ya usiku kwa sababu sifuati customer wa usiku, na sifurahi kufanya kazi ya usiku kwa sababu ya baridi. Wanafunga kama 6. Kuna hata wengine wanaendelea sababu hii inaitwa town service. Kaingi na kaingi matereba ethi ya nduthi magucagiriria andu ethi aria mendete mwago na waria maikangitie miaka wira-ini uyu magucagiriria andu aria maikangitie miaka aria mathuire miago ya mirurumo ya nyimbo na mandiko ma kwahura maria makoragwo mandikitwo nduthi-ini imwe. Athuri acio ni mabetukane mabinda tondu nginya nyimbo cia kamaru tariu nduigagua ikibura riu turaburirwa ngengetoni kandinari eni koguo na mureka menukite nginyagia kwanja riu andu mangi mokaga moka makona mabikibiki nginya baretherete makona bara bikibiki ya exhaust ina maua kwanja ni Subaru bikibiki kiona Subaru hiyo inalenga sana. Kwanza watoto wa shule kwanza wanakuanga sawa, kunalingana na vile mtu anataka customer vile anataka. Mimi hapa siwezi nikajua, lakini unaona customer anaingia nakwambia we ni bebe, huyu mwingine anakuambia ni bebe, na kuna anaingia anakataa mbebe anabebwa na mwingine. Unajua ni kama gari vile unapenda kuingia kwa gari hii ama lile. Na nduthi ngemie na tengemie itikuga gondo mwe ayuthi maingi makenagwo ni cingemie no kona no wathukuma mbeca nyinge kuno ria nduthi tengemie. Ona kuri uguo ya kuru marauga matingĩherera wĩra ũyũ abu marutĩte haraya ta tĩri wa irima na kĩrĩa mabataraga wĩra-inĩ ũyũ no itĩo ciringi makeyethera na thayũ. Kuna wale wamama wanahitaji vijana sana. Kwanza wale hawajaolewa wameanza mabwana sao wameenda kukodisha manyumba, sasa wanataka kubeba na vijana. Wase nimeenda kuona mokothi, nimeenda kurembo nyimbo hizi cia tene cia thuri
te ici cia ndaci nyimbo ici cia thuri cia kuthio kabora o mukinaga o magikinyaga nigetha mundu ndakone rugendo ruru nene. Kuna lugha ambayo tunaongea pale, tuseme kuna kijana na kuna mzee. Katikati yetu hapa kuna kitu inaongelewa hapo. Ni mtu kuingia kwa bonda anabebwa. Mothe kenda ikuminia ati wafata ruhonge ruru rutiri rwatura mwatuka gatagati-ini ka akuru na ethi, na ungimakora makirianga no thitĩji-inĩ ciao mathekaga makeng'aũrĩra ngũrani ya mĩaka ĩigĩtwo keheri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.